A lady can be toxic, a man can be toxic. Na ru mundu ucio toxic ri ni mundu ukoragwo atari nomo. Turekanire uguo. Akoragwo sick mentally. Na o toxicity wake no akorwa hi aurutite from background. Muciari. Ku uria aciarirwo, uria akurire, ona nginya lifestyle. Upbringing. Yes. Uria lifestyle yake, haria akurire ri, no akorwo mathina mambirie hau. Na riu nawe haha ri uturio munyitite, uturio mukuaga, no imagine ukuite ikonia ria mahiga. Kwaria maithire ti gukuronda. Uri kuronda ukue na uri tigio kuo. Rikidiru na andu. So no wega kumenya atiriri mundu ucio he handu imite tiwe wa mbere guikara nake he haria oimena kihumo kiu could it be nikio giatirigire tu his or her toxicity koguo wamenya oguo ri ni hota kwamba ku reach out kihumo giki ni kiriku wa mbere mundu uyu ni manipulator yes na riu no rigi ni ithuaga gukirwa atiri like mother like daughter like father like son maybe mundu uyu ri ni mundu controller ku control no na andu aria mahura metha taru ukorwo na Mr haha akakwira atiri itaritie ndukwaria and they are there guku itoigi undu gutiri undu ngikika guku itahituki undu gutiri undu gwikika kuri andu mahana uguo no uguo niguo mari na ni me uguo gugu we ni umenye ni uguikara na mundu tocio andu controller aragu controlera nginya kiri oraria Kirio raria ni agu control. Akora ndo kuria. Gimeno ni murugire muno ngima guku. Mutu ndirarehire guku iyo ni wathira. By the way ndakuna magana meriri we wapi change? Ucio ni controller. Aragu controlera nginya change nginya mbeca ciaku, nginya niki ukuria. Are we together? Koguo ungimenya mundu ucio niguo hana ri although ugikamenya andu ni makoragwo mari drained, ukadrainwo, ugakorwo we anxious. Ugakorwo we mundu mutukanire ugikamenya ni ugutukanirwo so no wega ugerie na nikyo njugaga atiriri please try to study and understand your partner geria guthoma geria go study manipulation science geria go study this controlling science geria go study about gaslighting geria go study about this adwara meitaga mastone manipulation letate for example manipulation for example ndwagikiraga kuoka winako na nima nikega by the way na ndigukwirite we smart thank you ithu no ria nyiha okay imagine atiriri akira taru we korwo ni weri ugiamwira ithu igwo riga ninde mwiraga wait a minute kitombe tuthie uguo oiga we ndanamba ku applause ate you know you are smart dara appreciate we na ni uramwira andu acio matikwiraga ni ngumu sana kwambia uko smart ni ona ndukaigua ona weterera ni kinya riria wethambite ukarora hamwe ona weterera they never compliment they never for your information egukorwe nigo criticize no akwire ati kari owe ke wari akae guo ari ya mbere guku Kenya kari we wa mbere gwikira na riu weri tondu turite wetereiria kwire we smart ri watereire wetereirio kinoga until riu nginya ni uramuria we ni uramwira ati we smart akwira atiriri ku kaigwa kuria ku ndukaneterere wirwo ni andu acio toxic ati we smart ndukaneterere na nikio turoiga atiriri tukire kwaraniria ni tondu we wi hau na ndiramenya muthikiriria wakwa ni araigua weterera wirwo ni mundu ucio ati we smart ndugu gutura wimenete ithiti kaba kwenda na wewe kira wekiro kamenya am okay I am enough yes weterera wirwo egutura kumate criticize kwani ni wewe tu wewe ni wewe tu na by the way ona ni ukuigwa kwira mani uri no ri ukwaragio mutheinoro ai sejia ururumire ma umana gitoni kiuru umana na no igwa kosa na ndarakwire na uru by the way sawa no areterera tu ciugo ciaku irio kuruta kanwa mwambie haro mwambagie ru haro endaga ugu akurutaga metagwo atia andu acio metagwo atia he undu metagwo ni nguririkana arutaga ciugo kanua akuruta ukambia ukaigwa uru ukienjira ugu ate shwari watarori andu inoro andu athikiriria kuma mekugaga wow we arathiaga kugwithia na kiu ugakoma flat Sheshe ni hakuhe nawe.